فتيات اليوم كفاك تركاضا خلف سرابي، عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي، فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي، همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي، قتلوا الإنسانية في أعماقهم في حرابي، هجروا الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي، حيوانات في غابي. يا من تعمل للدنيا لن ينفعك فما تعمل. Draga djeco, ja sam pregledao i ocijenio vaš pismeni rad sa temom Priča sa sretnim krajem. Ono što je napisala Hatidža mi se posebno svidjelo i želio bih da Hatidža pročita svoj rad ispred cijelog razreda. Dobro, ja ne znam ispričati pepeljugu, a ni uspavanu ljepoticu. A ne znam ni priče o herojima koji se bore sa zmajevima i drugim čudovištima. Meni moja majka priča samo lijepe i istinite priče. Ona priča najljepše priče. Rado volim da slušam priču o Ibrahimu i njegovom sinu Ismailu, o Musau i Faraonu i druge priče o poslanicima. A moja omiljena priča je ujedno i jedna od najljepših priča u Kur'anu, priča o Jusufu. Ovu priču volim često da slušam dok mi majka priča. Jusuf je dječak kome je otac bio poslanik. On je imao 11 braće. Svi su bili puno stariji od njega, osim Benjamina. S njim se Jusuf najradije igrao i provodio vrijeme. Otac je njih puno volio i odvajao od drugih sinova. Zbog toga su druga braća bila ljubomorna i riješiše jednom da ostave Jusufa u pustinji. Našli su jedan prazan bunar i tu ga ostavili. Svom ocu su rekli da ga je pojeo vuk. Jusufa iz tog bunara izvadila karavana koja je tu bila u prolazu. Kasnije ga prodadoše jednom vladaru i tako Jusuf dođe na dvor. Mnogo godina kasnije stavi uzvišeni Allah svog dobrog roba na iskušenje i tako se Jusuf nađe u zatvoru. Allahovom voljom osta tamo nekoliko godina potpuno bespravno osuđen. Kad vladaru bi potreban neko da mu protumači san koji je usnio, sjeti se Jusufa. Jusuf protumači san vladaru koji je usnio, a ovaj ga nagradi velikom nagradom, postavi ga na mjesto upravnika. Za sve ove godine Jusufov otac je osjećao da mu je sin živ, a od tuge i plača za njim je oslijepio. Naiđoše teške godine gladi i sve zemlje iz okruženja dolazile su kod Jusufa da traže pomoć. Tako dođoše i njegova braća. Jusuf je njih odmah prepoznao, ali oni njega nisu. U zamjenu za hranu koju će im dati, zadržao je Jusuf svog brata Benjamina kod sebe. A kad naredni put budu htjeli hranu uzeti, moraju povesti oca sa sobom. Jusufova braća nisu ni slutila da je upravnik koji dijeli hranu njihov brat koga su oni mnogo godina ranije ostavili u pustinji. Kad dođoše roditelji Jusufovi i braća da traže ponovo hranu, glasnik donese košulju koju stavi na oči Jusufovog oca i Allahovom voljom njegov otac ponovo progleda. Zato ova priča sa sretnim krajem, za sve likove u njoj, Jusufov otac je mogao ponovo da vidi, našao je sina kog je mnogo godina ranije izgubio. Jusufova braća su se pokajala za to što su uradila. Jusuf je bio vladar i bio je ponovo sa svojom porodicom. Istog se spasio glad. Maša Allah, zaista lijepa priča i iznad svega priča koja je uistinu se desila. Draga djeco, ja savjetujem i vama, ako već niste,
Uzmite Kur'an i pročitajte ovu priču do najsitnijih detalja. Onda je ispričajte vašim roditeljima, ako je već nisu čuli. Ako ste, djeco, pročitali ovu priču, pročitajte je opet i tako stalno, jer zaista, ako razmišljate o ovoj suri, vidjet ćete da je svaka riječ s razlogom baš tu postavljena i da svaki ajet sa sobom nosi veliku pouku. Nemojte da vam uzori budu prinčevi i princeze. Ne mogu sve djevojčice biti princeze, a ne svi dječaci prinčevi. Neka vam uzor bude Jusuf alejhiselam. فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي قتلوا الإنسانية في أعماقهم في حراب